Сунтардар күнде сақаға мәлжі күнді ден дерин исқоғынна көміс тылларынан аттанан хуриятчы тыл өрақтаға Алексей Иванов күнде сүз сүрбе бе сылын түміктәті бет. Итылы тәрәхінтен әлбәғі биден бардылар ден хынылан тұрабын. Тоде тәқіна уанна хаңар йылары әңін көпсәтілер. Оны хаңарды күндені араян көрділер. Суруячы айыр үлетен сырдадын Варвара Окоркова, Урсун, Владислав Долонов, Ефросиния Наговицына, Арзали Николаева, Зоя Кириллина иитнери оңордулар. Кутанаттан кені туғынан онна национальный библиотека кенеге быстапкатын турордулар. Күнде билен турар bu сақа литературата, науката, культурата сайтарга тухта сүрдәк улакан кылаты киллердик кыржык хеге бары кен туттар онна тактыр кибит болар. Сунтартан алгыс тойуктаа комой когонно бир дөйдулактыра жоро күнү кергеттилер. Ону таханан Сунтартан төрүттәк сака театрын артыстыра күндө когондорун ааган долгуттулар. Бу күн Сунтар когун жоно кийсыта когонун актылар. Итиллибит есир дойдум, сылас, сымнагас, сыламнатар сыта сымарра, испер бар таян кирерин таптыбын эбет атастар. Сыл устата күндө тула араас күрестер терәһеннер ыдылынлар. Бу күн республика тахамнаах күндаган абыл коһон айытын күрәһен түмүгө тагыста. Кыйлагынан өймөкөн улуухун төрүт нәһилегиттен Егор Находкин жоргуй тыгылыма болла. Сахалы санарыгы сарыйдыбытын, сахалы сананы соғыптатын, күндені өретен билиғын, күнденен сирдетен сайдиғын. Күндө ата сахага мелжи күндү боло турдун. Марика Беляна, Вячеслав Борисов, Саха Климента, Сунтар.